Napadasa ni Kabsat Dalia sa napudno na gantintay patangatang drama itangam sakbay na. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kayan makablawa man pa ni Wilfredo Dinong dita Hawaii, Rizalino Moster, ni Flory Castañeda ken ni Belinda Ramos. Kastiman ti kuna ni Kabsat Dalia. Dear manang biyanang, siyak tay tao ang nagpaidagal itinapalabas. Nuapay akasta ti kunak adda ngamin ex ko idi. Umuna nga ayat ko, ngam nagbawing iti sabali. Jak pulos nalipatan day tanga uray adda nasawak. Nang runa ket mismo pay akasinsin ko tinagtinagan na. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Dalia bakit? Umadanin ti panangipas ngay mo iti maikadwa nga anak ta. Ay, wan nga rod Marigat anak manan nga aga-anak. Nagrigat mat ngamin ti aga-anak. Si ka ngamin, putot ka nga putot. Ay na, di ka kadi agreklamon bakit? Ta nagayatan ta adwa da ita. Ken mayat ket ti ta adda kadwa ti inauna nga anak ta. Wan angam talo lang titawan na. Nadingan nga dagusan. Husto lang, tatalo atawon abait ti tawon ti anak, bakit? Adan to pa'y may sa atawon ket mayadlat ta. Kan may sa kanayunem ngamin ti magna-magna nang runa itagsapa tapno ma-exercise ka ket nalakakan to ama ka anak. Masadutak nga rod. Nagdagsan titian ko. Si kaman mati makargaan iti ubing titian na no hangka nga mabanog. Sapay nalukmag sa manon datoy si Kuko. Nagdagsan nga perme. Ala bakit talaga kasta? Naimbag tula no makaanak kan, tauray syakton ti mangubba ka na yun iti anak ta. Huston ti duwa nga anak ta, Aroy. Hantan nga na yunan. Ay ket, dependin to. Bakit? Basta huston. Si katag si Kug no kayat mo. Nak! Gumatang akman! Mabit lang Dalia. Adda tao di ta store. Adda gumatang. Si kamot gayam na tayo ipagteri. Kaano ka simbang pag? Idi kalman, bayaw Roy. Narabyan kami asimbang pet. Aya, naimbag man ta nakabakasyon kagayam. Ay na, pimanaw kami di pag-abangan mi di syudad. Tarimaanan da ngamin di nagabangan mi. Kani, awan mo nalaka masapulan na pagabangan. Iswa nagawid kami lang na Ay kawa na. Sapay nagngin at abang ijay. Awin nga rod. Natumpungan mi lang dayjay nga apartment. Nalaka ti abang ijay. Ang i-renovate damot kanu ngamin. Ketua na. Nilakay mo nga. Inkuyog mo ang nagawid. Uwan bayaw. Nagikatan iti trabaho na. Takanayon mo't madilik ti sweldo na. Iso nga, naglako-lako kami latan iti kumpurme dito yung lugar tayo. Una. Adumatan ti populasyon dito yung lugar tayo. Iso mayat ag business dito yun. Sino nga tere? Kat ni Terry jay kasinsin mo. Ay, jay mang aagaw nga kasinsin ko. Aday ta kamanin. Napalabasan day ta. Lagi pumpailaang. Itanam mo ka din kan lipat yan yaman na saan yung nagkinaawatan nga kasinsin. Hangko nga malipatan day jay. Mang aagaw day jay nga kasinsin. Traitor. Hustol ko nakmat. At dan bukod yung pamilya kan Terry. Isa lipatan mo tinapalabas. Kumusta, Insan Dalia? Katkastoy mayat lata. Si kaapay nga nag-awit kayo. Nagnaid kami dito yung lugar tayo, Insan. Ane? Masikog kamot gaya, Insan. Katwa na. Oh, naimbag man. Siya kat awan pa'y anak mi kan ni Saturnino. Ni, apay ngay. Ay, jak man na mo. Awan mo, mabukol mi. Ay, karma siguro dahi ta kanya mo na tere. Ha? Siyakat may kaduwa dato nga anak menton. Talagang agpay-pay so jay bagbagada nga karma niya. Insan? Gunggo nama, tamang aagaw ka ngamin iti boyfriend. Ay, ala, saan mo ta, Insan? Anya nga haan. Aglibak ka pa ilang ngamin. Makarkarma ka lang arudan. Nga maglibak ka pa ilang. Agbabawi kakit di iti nagbasulam kanyak.
Barang may kadata nga karma kanyam. Dusam datan, tere. Apay matakas dyan ni Insan Dalia, Uncle, Auntie. Nagsakiti pa nagsasauna kanya. Apay, anya man ang timbagbaga na kan kaaya kaanakan. Inagaw ko kano nilakay ko kenkwana Inbagbaga na, traidorak. Isu kano nga awan anak mi kanilakay ko. Tanakarmaak kano. Ay, anyan na dyan nga anak may. Mala, pagpasinsyam latan kaanakan. Amom ikas dyan nga ugalinan. Wan, tere. Di mulatan ikan kanaw ti anyaman nga ibagbaganakan ka. Bayap tabagbagaan mintaw kanakan. Pasensya kayo, Auntie, Uncle. Nakayumot lang ngamin ti amo kapag patulungan. Malaksid kinila kay ko. Tada kayo ti adakarbangan na amang bagbagakan ko na. Taanak yukat karod. Awan mo't ngamin ti kinapudno ti bagbagana. Nga inagaw ko nilakay ko kenkwana. Ta nag-breakdown, idi inaramnak nilakay ko. Bala, bayam ta bagbagaan mintaw ni Dalia. Dalia, tinapalabas ket napalabasin. Saanin ang masapol nga ingka ung-ungkatan nga isidir-sidir. Wan mo't nga men Dalia. Makapasakit na iti ibagbagam iti kasinsin mau. Ibagbagam nga aga-agaw iti nubiyaw. Katagpay sumat ngamin nga aga-agaw. Perslab ko pa'y matngaro di inagaw na. Kula naman asana po nureta. Inarim ka na o nilakay na ide. Ay na! Amo na nga da kami ide kinilakay na. Inaklon na pa'y laang. Iso nga mang aagaw lata at awag idta. Ay, basta sarde nga maun asidir-sidirain. Kaya't mau nga idarum na ka. Ha? Huwag, Dalia. Mabalin na ka nga idaraw mitikas na nga aramidam. Isungagtanang ka, anak ko. Liklikam, tagsao iti saan anasaya at no di mo kayat ti maidaraw. Mamulta ka no kaskasanaw. Nangag mo amin ngayon bagbaga natatang ka nanang, bakit? Una, apay tulong nga kaya tapnohan ko nga mangag. Di mo sidsidiran di insan mo Narigat ti mamulta, sayang ti kwarta. Uwan, ay na, saan ka ulit nga ibagbagamat dayta? Anay ko, agsikal matintitihan ko, Roy. Ha? Ay kat, aganak ka siguro na. Ala, mapantan iti ospital bakal. Darasam nga ruda, mangayap ka niti pagluganan ta nga mapan iti ospital. Lalaki ti impas ngayon mo bakit? Nagwapo nga ubing. Ay, babae kan lalaki dagiti anak tan, Roy. Adaman na umapal, kaskas, Ha? O sino? Kat asino pa ako Diyan mang aagaw ang kasinsin ko. Dalia, kaan anak mo. Di mo stressan ti bagim amang laglagip iti napalabas. Kat mang aagaw mat nga talaga dayjay. Ay, kastamat nga talaga ti maibagay nga nagan na mang aagaw. Agpapigsa ka kidde, tapno makarwar kayo ni iti anak ta di ospital, bakit? Auntie, iso daytan tay anak ni Insan Dalia? Wan, teray. Ay, painit ko man tana sa papay. Ay, kitag man, Auntie? Uy, no, nag-cute mo tin nga ubing. Babae ka di, wano lalaki, Auntie? Lalaki, kaanakan. Uy, no. Makapaapal mo day dyan kasinsin ko, Auntie. Duwan ti anak da, idinto ta siya, awan pa'y laang. Ay, Kurt, hagawan yung amin kaanakan. Adyat kukwain yung ay, mapanon titawain. Ay, awam mo nga rud, Ante. Ay, di kam samo madaanan ni ti anak. Ay, di kay mapukawan ni tinamnama kaanakan. Dumteng tulat ta dayta. Saan nga agpapada, ti maadaan iti anak. Da masapa, da maladaw. Sapay kong mga ruda,
Naladaw laeng anti, maparaburan kamin tumot laeng kuma iti anak, kakas ka ni insan Dalia. Bakit dinakan sitsidiran ni insan mga Dalia, bakit? San mo dun sa tornilo lakay? Ang adalate agpasagid no kwa. Ang baybay akon. Oo na, di mo nikaskasaw. Basta pakitamlat tayo ti nasayat. Win tano dibdib-dibok ti ibagbaga na ay syakmut lang ti marigatan lakay. Ay, kaanon tumot nga ta maadaan ta iti anak. Duwan ti anak dangam data, awan pa'y uray maysa. Ala, saan ta mapukawan iti namnama, bakit? Patyek, ngagsikog kan tumot lang. Ay, sapay la kumalakay. Roy, lakay. Nakatanggad akon. Kan manumatan tibulan ni baby. Mabalin manan. Ha? Mabalin manan ti? Mabalin manan ang adingan. Anya? Ni, kunak man no kunam ahuston ti duwa nga anak ta. Aan gaya man. I change my mind, Roy. Anya? Hanga bale. Takasla hanak matunayan nga marigatan nga ag-anak. Hanak unay narigatan ije kadwang anak ta. Baka nalaklakan tumanan no maikatlo. Sigurado ka? Uwan nga rod. Di uray kasla agdan ti anak ta kat ayos lang. Mayat kay diatap no karong aw mapalda. Sino? Kat asino pa ako ma? Dadya nga tere isudang ag-asawa. Matay da iti apal ano kas ano? Anya? Ay, adamot gayam sa bali apinsar mo, bakit? Madi ati kasta. Aganak ka iti ado, taadala kayat mo paapalan. Ay, madi bakit? Ay, anya kayo matan? Amin madlakit din nga aramidak. Wrong! Mistake! Awan pa'y korek! Anya matanan? No kasta, masikog ka manan insan? Uwan Ay, kastoy nga mino nasaya ati pa nagpusposo. Maparaburan iti ado nga anak. Ngam no jeda dumay ta nga nalas ti aramid na. Dagitay traidor nga tataw. Awan marigatan da nga maparaburan iti bendisyon. Ne, awan imbagbagak nga naganti tawa. Hanak manan nga ipulong kadanan ng kantatangko. Ibaga manan nga sinsidiran ka. Ay, awan imbagbagak nga naganti re. Ako insan. Sa nga pulo ti plano mi nga agbalin nga anak nila kay ko. Iso nga maikatlon dati si Kuko. No maipas nga ako daytoy, ada pa iti sibin nga isikog ko. Ala, nalaka ka makarkargaan anya insan. Katwa na! One click ati pa nagsiksikog ko. Ay na, imbag man. Makapaapal ka talaga. Sana all, insan. Nagmayat nga kitkitaan jero pa na nga umapapalakay. Kasla nga kakaasi nga pirme. Apay aya, apagaayat mo apapaapalan di kasinsin mo, Dalia. Wen taure kastala ang tiwagas po nga mang balas kanya na. Grabe mat nga mente yung kastada kanyak, edi. Siguro iti istorya. Nagsina kayo kanu idin kani sa tornino, sakbay nga inaram na ni Terry. Kung nadala ang mata, depensa da mata, ngamhang ka di. Ngala, di mo lagi pan tinapalabas. Tano kasta akanayon, kasla nilatan sa tornino ti ayatem, no sana mapukaw ti sakit tinakam mo kanakwada. Anya mat data nga ibagbaga mat, Roy? Katagpay sumit, at daklang arudan nga asawam, ngam di mo pala malipatan tinapalabas. Isa baybayam idan. Tikat di pamilyam ti pangibukbukam iti atensyon mo, saan na tinapalabas mo. Roy, lakay. Duwan ti tawon dya inaudi nga anak ta. Adingan tamanan. Anya? Huston sam ti upat nga anak ta, bakit? Amang numarigatan ta amang paadal kadakwada amin no aduda. Ay, basta na yun nanta. Di uray sa nga pulo ti anak ta kat ayos lang. Tingarod agbali na masakbayan dati pampanunutak, bakit?
Naimbag no may paayantay da amin itinapintas ang masakbayan. Basta agtrabaho ka nga kanayon. Ag-overtime ka no kailangan. Dalya, Basta kayat ko pa ti agsikog. Ado nga anak ti kayat ko. kaya't munsamot la apa-apalan di kasinsin mo. Iso akas ta ti ibagbagam. Haan mata. Basta kayat ko nga rod ti ado nga anak. Ag-anak tayo ti ado. No kasta, mangampon kayaw niti ibilang yung nga anak yaw kaanakan. Uy, Uncle, tani, mapanon ti tawan. Ang gumawa mo la anak min kun ni Dakay. Ay katuan da kayaw ti makaamaw ti ray. Mayat matket day tapno adamat ten agbalen nga anak yaw. Uwan nga rod, Uncle. Kailiw kung ti maadaan iti anak. Naimbag ni Insan Dalia, tagsasaron noon, dagiti anak na. Madanaganak nga raw. Di mo agsardengan nga aganak di kasinsin maw. Pag sasarunuan damot tan dagiti anak da. Makapaapal nga rod, Uncle. Una nga saan damot tabak nang. Naimbag no mapag-aadal dan to amin dagijay. Nagagatmot ni Bayaw Roy. Malaksid istambay kun sa dot tay saw, Uncle. Uwan mo't kadi Day tamay ti pagyamyamanak ta nakatumpong ni insan mo iti nagagat nga asawa. Ne, agitulod ka manan iti estudyante Insan Dalia. Uwan man insan. Nag-ado da nga itulod ko niya. Uwan nga rod. Pito amin nga anak yo. Dinto tada kami, may sala ti anak mi. Diya ampun me ko na ma. Anak yo ayang mat da diya katampun nyo lang mat. Kwa. Agraraman kamot nga anak mat. Pito dagiti anak men. Anda pa'y talo nga isikog konto. Ay, no kasta. Talaga asa nga pulaw, ti kayat yung anak, Insan. Wala. Adan to ti engineer, doktor, nurse, maestro kan maestra. Adan to attorney, kan pulis, kan adan to siguro negosyante. Ay, mayat to ti biyag mi nga ag-asawa ta. Ado ti anak mi nga mangtulong kanya me. Ay, mayat Insan. Talaga mayat Ado nga rod ti umapapal kanyak, ta ado kano ti anak ko. Nasayata da kandalia. Ay na, jaya sa awam. Na disgrasya tilugan. Ngayon manihuna. Anya, Ay, apaw. ayan ni Roy ngay. Kumusta isuna? Intaray da ka daw ni Diya ospital. Isukan nula ang tinadisgrasya. Tawang karga tilugan. Ngayon manihuna. Ay di na disgrasya. Anya! Apay nga kastamatan tinagtungtong pala, Roy. Baldado ka matan. Uwan nga ron. Awanan. Diya akong makatrabaho, bakit? Kasano kami ngayon kadagiti anak ta? Sapay pito da. Pasensyakan. Diyak ninamnaman na ito ang mapasamak. Kan diyak nagayatan. Isa pasensyakan, bakit? Ayan na kita anak ta, bakit? Ay, adadaman na niya kasaran, ha? Mawag nga ro diya kumarek. Aglalaban da ka numan na nijay. Nabarbatak da ka nung amin. Anya, ayaw na yan na kita anak ta. Ay, problema matagi diya nga anak ta. Agkakabsat da nga maglalaban da basta mabartak da. Bakit? At diya matburidak nga anak ta, masikugan. Anya, 16 latitawan na masikugad. Wan nga ro da. Tinulad na, nagiji babae nga kakabsat na nga nagsasapangan nagsikog. Sakit ti ulo mat na kita nga anak ta. Pasensyakan, bakit? No, sa anak ko nagbali na balda daw. Nalabit. Naipaayakin na itinapintas sa masakbayan. Ay, anya nga rod ngay. Talaga nga kasta.
Nag-adu damat ngamin. No amok ko mga kasto ti pagbanagam. Uray may sawan no duwa ko malaang ti anak ta. Iso nga adamat basol ko lakay. Insan Dalia, umay kayong tunumalum tag blowout di anak mi. Ne, apay nga ag-blow out, insan? Nakagraduar nga minon iti kuleyo, kas inhenyero insan. Aya, ay, imbag kayo pay. Nakapaadal kayo iti anak yo. Uray may sadya ampun yo, ngam nakalpas iti panagadal na. Ngam da kami. Ne. Apay nga ngagsangit ka, insan. Kasano, pasigmat nga walwal na gaya anak me. Nasursuro dati nagbisyo. Kat nangiti matbabay nga anak me, nasa padangan na kaya sa asawa. Ay, kas jemat nga men tinagbanagan di asawa. Iso nga nabaybayan mi nagiti anak me. Malaan na, sana bali insan. Kaaduda nga anak yo. Da kami ngay, may salangaruden, ampun pay. Ngawan ang pasigmat nga sakit ti ulo ti itada. May stress sa kanya da, insan. Aywan, sorry kasensin. Ne, apay insan. Anyat ikit-kit daw ti sorry. Sorry, tapi nagsasawang kay kakasakit idi. Kunak nga si kati paapalak idi. Ngams, ay na, syakmat gayam ti umapapal kanyam itatan. Sorry nga talaga, ensan. Ala, bye-bye amon dayjay kasinsin. Awan kanyak dayjayon. Awan uray may isa kadagiti anak ko tinakalpas iti panagadalda tanasapada na ibarkada. Banag apakais stress ak ita tasakit ti ulo ti papaida. Ngam ikarkararag kulat na asapay lakuma tama kamiris dan tumetlaeng katagbalbaliwdan. Kat timet kasinsin ko mayatan ti biyagda iti asawa na. Napintas kandakkelan ti balayda. Tadjay ampunda nga inhenyero ti nangaramin. Alakastan, tigayam mo, Dalia. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day takapadasan, ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, pare ti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina, ititunggal maysa.